بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرة آي زندگي شريفة مباركة گوش دارگه. ما شما زانت الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلمان صحابيان توفيق دا نصر داتا قريش مكة مسلمانان ملك بي هر بوتي هستا جز الله لا إله إلا الله عبادتك درو الله سبحانه وتعالى زري رسول الله مسلمانان پاک كتا رسول الله صلى الله عليه وسلم راهدا ماشمازان خالد بن وليد عزي جات پروش جاگاهی زيارتي برابر کو عمرو بن العاص راهدا سواع جاگاه برابر کو زيد سعد بن زيد راهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشلله منات جاگاه يدروها ये जियारत हर चीज इबादत भी तजुज अल्लाह ये जागा ये निशान द्रो बराबर कुता गार कुता जे मकसद दीन मर्दम अल्लाह इबादत बिकन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहिम तरीन चीज़ी अल्लाह सुब्हानहु व तआला द्राही पैगंबर हम ये कलमा वास्ता अल्लाह सुब्हानहु व तआला राही दातगा रंद इशिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबर हाल आशको ثقيف يك مزنية قبيلية طائف مردم ثقيفة يك هوازنها يك مزنية بأنداز قبيلية مزنية عربستان خاصة حجازة وهي استعداد كتا شان دلا شاك كتا هني مكة استسلام بتا مسلمان بتا بعد كيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم مي ملكا ميني مقا ها حملاكا هجومكا ما بيسرا برين ما حمله کنه هجوم کنه اگه مکه مردم شهری سرا مسلمان نه بلکه گمارا هور با مارا کمک کنه هنی مجبوری گو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امراها فرنده رسول الله صلی الله علیه و سلم یه هبر حال اشکو یک نفری راه دا چوید صحابیان ابی حدرد الاسلمی وشی تبرو هموده همشان ملکه همی منطقه بچه چیه شعور کنه گایا چیه گوشه گایا فآت وشتی یا رسول الله یدرو مردم جماعه پیداگا مکه هنی مگا همی مقصده ما حمله کنه شمی سرا مسلمانان سرا بلکه هم مکه مردم همی نوک مسلمان بیتگا ایمان اگه دلا ننشته هور بانگو مارا کمک گوایا کمک بان فرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي قوة تياري كان يعني يه غزوية درات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 نفر همي قو رسول الله امراها 2,000 همي مكة مردم نوك مسلمان بتقا إيماني آرتا نوك مكة درات كان قو رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ماستر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيدكو معاذ بن جبل نندين تمودا تمردمان قرآن سوج بدا سنة سوج دا فقه حلال حرام سوج بدا أحكام شريعة سوج دا مكة مردما ये जैश दरात का हमें राह रवगाया आत का एक जगह है मुशरिका पेसरीगे इस्लाम एक दरह चे मजनी जियारत ये बिता हमें दरह चेरा नेश्तगा وت زحمه وت عبسه همه درهچا درنجا مقصد مبارکین جاگاهی زیارت اعتکاف کنه همه دره چیرا یه نوک مسلمان بیتگا شان همه زحمه درنجا همشان یه زحمه برکه بی جنگا جهادا میچیا قوت زیران چه یه زیارت همه نوک مسلمان بیتگا گو رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشت یا رسول الله هنچین درهچه مي واسطة مسلمان واسطة عد نكنا ألا تجعل يدرهك نام ذات نواط ألا تجعل لنا ذات نواط كما لهم ذات نواط فرسول الله يا رسول الله مي واسطة هنشين درهكها ما بزيرين عد بكني بلكي هنشين بركة ما رب رسي جانقا وتزهمان درانجه همي درهك شيرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قوشتي الله أكبر الله أكبر يا مزنية هبرية قرانية هبرية إنها السنن يهم هبرين شما بيسرقين مردما
گوشته پیغمبران شما هم یکی حرف یکی سهن شما همه حبر شما کنگاه لقد سألتموني كما سأل قوم موسى أن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى قوم هم وحدي درات كان ديت مشركة بوتي سجدة كنا بوتي عبادت كنا وشت يا موسى ما واسطة هنچين بوتي عدكا بركة زيرم دردوا وشي پورش مع برابر هنچين جوستيكو جوز الله سبحانه وتعالى هيج چیز انسان برکت داد توت نکن فایده داد کت نکن ضرر نتون انسان ضرر بدا جوز الله سبحانه وتعالى هربا آي وات نصر چه الله توفيق چه الله كماك چه الله كماك مردم چه الله بلوتي إياك نعبد وإياك نستعين استعانة چه الله ببي فرانده درات که همی راها همی نوک مسلمان همشا همی هبركو واجتماعي واسطة ذات أنواط بكان ديت يه بلاهين جيش يه عظيمين جيش هيك عربستان تشين جيش نبتا تشين لاشكر نبتا هم توارج اقوشتي لا نهزم اليوم من قلة مرچه هجبر ما شكاست نوريم ما هجبر ميتي شكاست نبين جانگان توكا ما مردم انچوكا ما جيش انچو بلاهين جيش انچو بلاهين باز مردمي ما انچو سلاحي ما هجبر جانگا شكاست نبين فهمي هبركو هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبرا رازي النبي دلا درد بمردم بوشي فخر بك وتي قوتا فخر بك وتي مردمك فخر بك وتي عدتا سلاحا فبايد مردم هميشه توجه الله نيما قابي بيزاني كماك شاء الله نصر شاء الله ديوك الله بروك الله سبحانه وتعالى فهمي هبرا شتا ديما هداري يه مشرك هوازن اشان وتماستر ياكي كتا جانجا نامني عوف بن مالك ثقيف اجتماعي يه جيشا هوازن كامل اجتماعي هم بازين عربا چن اطراف همي قبائلها هو امراه بتقما كاين همي جانجا ما مقصد شما مقصد ياكي بني جشع هور بتا بني نصر هور بتا وهم بازين لهتي بني سعد بن بكر هور بتا يعني بازين لهتي قبائل اطراف همشان قوما هورا لكن ماسترين قبيلة همشي هوازنه وثقيفة يات كان بيسرا يك جاقايها نامني حنين يك وادية شيبية يشيبية زمين راه تانك برزق همي كوه برزق فيه آت كهمي حنين راه پیسر گفت همه برزین جاگاه گفت تیر کمان نندین تهم دا یه راه باید هر کس کهتن باید یه راه بگوزی و یه راه چه خطرناک راهی هر با یه راه بردم بگوزه آچه برزا تیر کمان بجنه یعنی یک مزنی ضرری مزنی نقصانی به حساب جنگیا فیه جنگا گوشنتی حنین همه سببه همه جاگاه جنگ حنین همه جاگاه جنگ شروع بی همه جاگاه جنگ يعني ماسترين جانج همي جاقابي لهتي وشانتي غزوة هوازن لهتي كتاب لهتي وشانتي غزوة الأوطاس في رادا جانج حنينة بدال بأوطاسة بي لكن مشهورة نام حنينة همي واحد آتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسر حنينة برسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجيش بهركو لا يعني ميمنيكو راس نيمك چاپ نيمك كي بيسر بي كي پوشتا بي لهتي مردم سرات لهتي مردمي كو وشت فلاني هبرا آيد تاب دار به هنچو بحر كتن جيش چايب شاد يك ماستر خالد بن وليد رضي الله إيركو يك أبو عامر الأشعري ماستريكو وهنچو يه جيش بحر بوني كتن هركس يك قائدي يك راهي ترتيب جيشي هنچو مان بتا حنين ناپك بتا ناپك دلگاه بتا جيش بيسر هوازن ثقيفة مزنية جاگاه گبتا برزين جاگاه گبتا اشاره کتا گوشتی هجوم بکنه اشا هجوم کو سهم گوما تیر کمان گوما هنچود هور داباد تیر کمان جا یہ مسلمان مردم استعداد نبی تگا اشان دی تیر کمان چو پیدا گئے هر کس یک خلل بی جشتوك هك مزنية خلل بي
همه ابسا سوار بیته، همه ابسا هوشتنا میچی ترس بیمه که هر ابسی و سراوت بیته چی هوشتر و سراوت بیته چی فهنچو یک خلخله بی مزنیم جایش گشتر تاتک هر کس نتونی بیته نلوٹی بیته چی لیکن گرومبا روا گئے روم برا گئینی و همه مردم همشان گوشتی ما مردم مرچا ما هجبرنا شکست نبی ما عدد و همه مردم ما اجعل لنا ذات نواط ما واسطان ذات نواطی ارکا همه مردم هنی گوشه گاید ایمان پاک کائنان دل تو که بطل اليوم سحر محمد خلاص مردم هنی مازات مرچگین روچ سحر نیسته پیسرا ما گوشتن لیکن هنی سحر ظاهر بی سحر درد نوا و راحتی گوشتی ما یہ جیش نوشته الا دریای ما بتچم برین دریای بلکن دریا ما را بداری دیگه چیز ما دیگه ما ندار فرسول الله صلی الله علیه وسلم بغل سرا بیتا یہ جنگا قاتل سرا بیتا گوشتی توارجا يا أيها الناس يا معشر المسلمين أنا محمد بن عبد الله أنا رسول الله مردما قوش بداره ما رسول الله ومحمد بن عبد الله بياي مني مقا ورسول الله ये मर्दम तचगन कोशिश करेंगे रसूलुल्लाह दिए माबरोते फहमी तवार अशकुन गए मर्दम कोशिश करना बिया रसूलुल्लाह कर रहा रसूलुल्लाह अब्स मुहार दाश्ता अबू الحارث हमें रसूलुल्लाह नाकुजाते अबू सुफियान ibn الحارث ibn عبد المطلب मुहार गेफ्ता बगले وعباس بن عبد المطلب रसूलुल्लाह नाको गए रसूलुल्लाह कर रहे وشي रसूलुल्लाह وشي عباس توار بجا मर्दमा मुसलमाना थी आवाज جهوریه مزنی تی گوٹ ماشاءالله دیر روته باز مردم هچی مردم هستن گوٹ ماشاءالله برزه فگوشتی توارجه یا اهل السمره یا اهل بیعت رضوان همه مردم شما سمره چی را بیعت رضوان کتبیای توارش کنه عباسه وشن دروگ وشن لبیک یا رسول الله يعني ما استجابه كتا ما بيداغم دوتين بيايا لكن يروم بلاهي روم بيه پوچو هاری تو چو روگه کوب کن هر کس کوب کن چویت ابسا کوب کن چویت هشترا و زهما زیری تچی همه آواز توارنی مگا توارنی یا معشر الانصار یا انصار بیایه هنچو آوازش کنه هر کس هن کوب کن چویت هشترا توجه کنه گوشی لبیک یا رسول الله یا بنی الخزرج هنچو مردمان توارجه نگه مجموعه قبیله مردم هر کس توارش کنه کوشش کن رسول الله صلى الله عليه وسلم روگه یہ ہنچو مردما گوشتے مرچی بیشک شکستن جنگا فرسول الله صلى الله عليه وسلم توارجا گوشتی انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب من پیغمبرون صادقین دروگین پیغمبر نیو الله سبحانه وتعالى منا شکست بدا ما همه پیغمبرون عبد المطلب چوکن رسول الله صلى الله عليه وسلم گوشگه هنچو مردم جمع بیگه هنچو باز صحابی جمع بیتگ و همه صحابیان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هجومی کو مشرکان سرا و تار رسینت مشرکان کرا زهم جنگی بی مشرک درو شکست بیتا لكن یہ مشرکان چیه کتا ود کامل چوک کے آرتگن ود جنین آرتگن ود کامل مال ہوشتر مال پسه گو که هرچه نگره سور هرچه امرای کتا آرتگن بلی ما جنگا شکست نبی ما جنگا متچه ما حرب بتچه ما زانه ما چوک شده ما جنین شده ما مال شده ما سور نگره شده ما هنچو جنگن یا ببره یا ما کامیابی بین یه جنگا فهمی طریقه همی نیت عوف من مالکا مجبور کتا دراهی مردم هر کس ویت مالا کامل بیاره لحظه نصیحت کو درید بن سمه یک پیرمرد یک کماش یا نصیحت کو رنده توارجا گوشته هر به شما من خبر نگیره و زحمی کاشی من وتار کشون هد کشی کنو فمردما درستا قبول کو ای خبر همی خبر سرا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هجوم بی یہ ساک شکست بیتا الله سبحانه وتعالى یہ قصه قرآن گوشگه سورة التوبة الله سبحانه وتعالى قشي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ياد كان مسلمانا ياد كان رسول الله ياد كان إيمان مردما لقد نصركم الله في مواطن كثيرة باز جنگا باز جهادا باز سرية باز بعوثة الله سبحانه وتعالى مسلمان شما الله شما كاميا كتا شما نصر كتا ويوم حنين يجنگا حنين جنگا
إذ أعجبتكم كثرتكم. حنين روچش ما قوى ما وساك بازه، ما شكست نبي، ما قوت بازه، ما سلاح بازه. هبر شما کو الله عز وجل گوش فلم تغني عنكم شيئا. شما بازی شما هیچ فایده ندا، شما سلاحا شما فایده ندا، شما سواریان ابسا هشترا شما بغلان قاتلان شما را فایده ندا. شما حالت چطوبی وضاقت عليكم الارض بما رحبت. بلاهی دنیا شما حیالا یک کسانی جاگاهی بیچن بازی، يعني همه و غمه و مجبوریه و حالت شما رسته. وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هنشو تاتك هركس تشي وترى نجاتك. لكن الله سبحانه وتعالى شمار بيش تاريب. الله نصر شمار دا عدد سببا عدد نه، سلاح سببا نه، مال سببا نه. الله سبحانه وتعالى عنده والترفا كم كي مردم سرادكو رسول الله. چونچو سرات لحتي گوشي 230 نفر سرات، لحتي باز گوشي 1000 نفر سرات. وش ثم أنزل الله سكينته على رسوله. الله وتخشي وتسكينة وتراحتي نازلكو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله رسول الله هيك نتقلت وجاقاها. وش يا معشر المسلمين أنا رسول الله هلموا إلي أنا محمد بن عبد الله. واشتات سكينة ثابت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المؤمنين هما نازيك يقول رسول الله همشان سرح نازل بي. وأنزل جنودا لم تروها. الله سبحانه وتعالى بيشك هم ملائكة وترفى جنود نازلكو. وعذب الذين كفروا. راندا كافر چطور شكست بتا بزنية هجومة هركس وقوشتي خلاص كامياب بتا 6000 نفر مقاتل بتا كافران وجاقاه شرين جاقاه بتا. لكن الله عز وجل شكست داتا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هنشو كافران سزاء الله سبحانه وتعالى هنشو كان. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بيشك الله بخشوك مسلمان هركتات إيمان ارت الله بخشي وهركس جيه كافران درات كان رسول الله جنگا إيمان بيارا الله سبحانه وتعالى آيها بخشي. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين غفور رحيم سبحانه وتعالى. فراندا كافر جتا تاتكا شكاست بتا فشتا سي جاغاها تاتكا لهتي تات شو أوطاسا. فأوطاسا رسول الله صلى الله عليه وسلم راهدا غيان بوشتا صحابة فيشتر شكاست بتا كشاك بتا لهتي شتا وادي نخليا رسول الله نفر راهدا شان بوشتا وادي نخليا. أبو عامر الأشعري همدان شهيد بيمشان مسلمانان ماسترا ويجيشترها شكاست بتا تاتكا ويشتر مردم چهميس قسمة جاق حنينا تاتكا شتان طائف بازار شتا يك كلاتي بلاهي كلاتي में كلات وكا مان بتا كلاتان بابي كوبل كتا. كلات رسول الله صلى الله عليه وسلم وات شو همشان بوشتا هم يجيشتر نفر تاتكا جيشتر يعني مجموعة دو بهرا جيش دات كنشتن طائفة شان دنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتشو بس همي وهدي وشتات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهشتري انقار كتا وتنقري انقار كتا وتباس چیز مال انقار كتا رسول الله دراهين غنيمة جماع كتا. رسين تنتي جعرانا راندا رسول الله صلى الله عليه وسلم يك صحابي لهتي مجموعة صحابي همي غنيميان سرا حارس كتا. من هي على نامني مسعود الغفاري مسعود بن عمرو الغفاري ماستركو بازين صحابي همدا يركو شما حارس ببي غنيميا همين شو غنيميا 24000 هوشترا 40000 پسا هن شو بأنداز مال غنيمة مزنين بأنداز غنيمة مالي همدا جمابتا همي وشوك انقار كتان والجنين انقار كتان شوك جنين درو ارتا همدا جعرانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يركتان عند درات شو طائف نيمقا صلى الله عليه وسلم. طائفة شي أخبار بي إن شاء الله ديم حلقة بيان كني والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.